Hello guys, welcome back to my channel. I was hagotangari ko, hagotangari thankful ko ba hamra. Waman na nagi hadi interview chu chatuinge, aduga duty chu chatuinge. Interview gi naman na how I dress up, kamay na dress up to get ay ulaki dress up to jud ay mamangla. Just a quick makeup hanan kaoraga sam hanan phajana sema loira kanda oina dress up to ba all the time sam hanan loira di sam bul loira di ba loira ba tangkhai ma ready to loira ba ko aduna hanan sam han to rege to ulake interview chappadadi lipstick chen nude gum hape ane aduna mai je hitang an thokna ba inga sigi color se hape pura red chuna te maroon chuna te middle ne ba khazaman se colors makeup lori makeup se just simple ne am chin simple ne mid eyeshadow se tam light ne adu si bidai sai mid tang lau thok na ba na hap ne lipstick lori sai hitang plus thare se de hen tha de makeup si ku tang ne ba si de everyday makeup nai tare do so dress se si da aina setting ni kai na interview chapada interview khannabane kai na aina si gi tank top se lit pe abra ne ya de na cha ado so si da free ma le disa na yengas noi me amna habado every as I na lamda na halani or like dress yamna export to pa me adu wada da hoi ai interview da chali ni ka na si khoi chali la sa bya pote ai en seng na ai ni se setting up ne na no dress khuding ma dress ka be dress khuding ko mai ma khama tam no ne le ba de ni ki ma kha sa ko le anyway ado si khoi che mu sa lage aina kam plain over this ado sada plain lifting da mai na ko ado kadang color se kan mo plain I want to plain ni le ko sige se so de le bane lupa yang khai kadang pi sige preach yang khai na den ko kun cha kadang pi bane ka ore kun cha la yang khai na kun cha 30 rupees kadang pi ko si preach itu bu bagai skirt ko sige pencil skirt ai je skirt ko मैं पामे खगा वो से बसे अमदा नियम बया माले तो नियम से मैं माले है दिशा पर पिक बने नियम जा वाला अदु दुना से skirt चमन से नहीं रे ये आउटफिट फ्री चमन ना को दुगा skirt pencil skirt तो वंग खत्म आने ले बस मैं वो pencil हाफ से लोरे इसमें गाय रे अदिकी फाला में हाफ नहीं है दुगा smooth simple any pump shoes वगैरह और आई any अतंग वांग वगैरह को dan heels pumps ko balum hape ani adiga loafer gumba ado I heels oina hapani ado I samse mas lore ado ina phana sai thada le na mukti man galo banate ado man de na dum khalle boko ado me andum happy ro comment nu piro ka sugai de mal su mal dum happy ro ado I samse na na sai mit ma thakta smai na thamma de yai ko interview ma chapa ma tam dan me shi oi bai man dress sam smai na phana wa hai gale makha da sam makha da theng dre aina phana pamjan da hairstyle oizer ga suma phama tam de gi yenga dress up to da ne hairstyle hap ko da ne ko hangre ado watch simani suwa ko bi no interview cha ma tam na ado loire ado manam shina ba perfume chai salle loire dress up loire ado cv di ka ugre no ka yam hai tu yam hai pa yam sama mandra sa hape somna kan ni khujin jai na sinan ka khujina somna kan ni le na sang
ꯄꯥꯝꯃꯨꯗꯅꯀꯣ